Ni sambula sa kana borong tumaya na ngono boruta kinandanga na ni Vakikeli na Radio Fiji 1 do moiviti ke na FBC TV. Ni kuwa enda na vital no tikunga na vika embaleta na I tikiting sen na bimbi ni risiti ni bondo ni mbasi. Lewe rakawa itu kina na nonda sandau tutungita ki sona wekanda ena senga ena kena senga na risiti ni bondo ni mbasi. Daba bilang ni sa tikuno nonda bulangi ena nonda ngona ni Vakikeli and Radio Fiji 1 do moiviti ke na FBC TV watilala fonu ibalisilesi mai na matambose ni vela ko yakiebo na mamada da sana pambulo sartiko ba nanga unongo misambule binaka bula binaka wakisani ya metega butong mandangan na vital no eno nonda iwasini ngonongo da basaru imbimbi kina na tauri ni risiti ni bonda ni basi sena ken marroi na risiti binaka tumanda nandondono me una vareta kamanda na kena mai vaidori na kena satu buna kingo me bangata kina na kade ni ngone sa da kumikina na kango sa wasi sartunga na buno me lako kina na kena bakanta kina kad wa kango veira na ngoni buli veira na tambangasi sara veira mbakar balenga itu na non rambula ena bengona ke der na bakang takachikina kango ena tondono menando dua tiku na kena risiti na ngona bakang takina nambasi kambimbi imbalata na risiti sarngago ena bakatau kina na nona na kena na solibi kwenda na notisi sesena ngo ena ngona erto nando sona ngona erto nando duren kina nambasi erto na belis-lisi ena nito tamba na merto reda na kena muritu na lawa sai ko na kena tiku na risiti beira wondo tiku na basi pina boleh usar na ibang madala ni sabori takati ko na kena bimbi na risiti ni bondo ni basi ada betu ko na lawa membaleta na tikinungu kebaka wasakuni ni sang ni tiku ko na nomor risiti satu na nandun wa na baleseles mena bola vi kwenta na notisi ka sana toto intek chiko na dono dolim sa $1 a fixed penalty and dono dolim sa $1 kebaka indua baka ikad nimbasi era ni somotal na nona bondo indua erawa kebaka nga baka ngataka nakad damu era ni baka ngataka ko na nona kad me somotal kina nona bondo indua kene karwa nakad romo kwe wakatoka iti kuna unsubsidized card kuna ora tu kuna ngone buli me bomadala kina ba laklaka nakad ko elebu ento na numuti kun ko sanon ranga ir ngone buli era talanga ni rabakang ta ko ir nangasi iyo ningo na ena tep tak kino ko na nakad onreba ena chastik ko nga kem ka ngasi ane bondo ngani ngasi kem ka ngone ena ga chastik ngo ko ena bi mama ni bondo ngani Erani ni bong matatak talman na itu ya biar na kanda eran do matatak mai ena nonda iwas ningona ena nonda ngona ni Vakikeli na Radio Fiji 1 do moiviti ena ken bimbiti nga na bayang ataki ni kai bakatokai na ikad iyo na ken bakang taki o tarutik me membalata na nona round ni bakang takatalo ko na nona kad me somutel kin nona bondo indua erawa me bakau satu kono tiko vida tiko na roka ni kade ko na karkarawa buto yana nonda serengo ir nangone buli somuna matentu sa bakang takang ir nangone buli ko era ni bakang tak mo somutel kino no bondo into se kono kandam damu se kono kan romo babak to kay tiko na unsubsidized student kade ko ya kaya bakang takang ngayon doon ngone ena cheste ngabi ko na bimama ni di bondo ningasi kaya bakang so maindo bakang takang doon ngasi ena cheste ko ngon re bondo ningasi naka ni tagini sana mata tatiga ni na itu ya biki ni na kanda na borong to mai ena nonda iwasini ngonongo bina boleh usar na kena tingi tigi ko na Radio Fiji 1 do moiviti kay na FBC TV ena kena ba muriti ko na nonda ngona ni Vakikeli mai nonda bulang iti ko wati lala fonu ibalisilesi mai na matambose ni belo ko yaki bono mamada boibi eroni bayanga ta kina kad ni bondo ni ngone buli tambangasi se ndua
e wakalenga itu na itu baki ni angona me so matalikina nona i bondo endua e senga ni wakati ane wasi ni kad ni bondo ni mbasho ya tambu wakalawa ya orto na roka ni kad ko ya karkara ambuto nroka ko na kad go wata ke na loka tambu wakalawa mendo tali me baka ngataka na kad sa bak tambakin tuanga ver na wase ko sa solitik ver ngana ngone buli ver nangase sar wat kira rawalenga itu malmul allora bagi eronitin como on ribe nimbasi ke baka endo tale estomna nonna i bondo o ko sa durenia eroni somo talo ne bondo endo me baka savarita ka tambu bakalawa ken balon re basan tonton me kila tu ke sang talangan tonton vinre me bakan tonu ya ke baka endua esang ni okati ko se wiliti ko na kena wasa me bakanga takana kad tambu ke baka endo manita lawa na daba na daba ke baka sama ni sa soliwa endo na notisi me baka sa tuku noti na dona roli $50 na dola na soliti ko $350 na singa me na ngolen kina na dona nito volleyball bola ka bo mele somo kina na dona roli $50 na dola ke sama ni oti na $350 na singa se sanga ni se somo na dona roli $50 sana tanga talibo na vima mani dona roli $50 ken bambala sa bitu $50 dola sana tanga ni bona dona roli $50 sana le rona ro $50 todok na le ni lavu me ko na soma yana bona sa rimbimbiki na mateni ngono nga menta murianga na lawa ke sa tiko nga na nomokad baka nga nga na kandondonu kene karua ni ngono nga sa taibu tikina na kena misini toro na nomorisiti maro roe tiko patiki ko me da batal ni osombu ya nga ngon sal na raw ni na waliki na naliang ko menta kun ge was kundu bala torto na vaileslesi sanganitu erto sanganito tukuna na bono erto na tukina kena ngono erto na bondani kina nambase sambimbi tikina weekend na bakang taka na ikad menda marro na nondari city pinaka pinawali usara na ipo madala mita kini sana matata tiga ni tukutuga wiki minino kanda na borong to mai and radio Fiji 1 do moiviti ke na FBC TV and na ngono boru ta kinonda ngono ni baki kel and ndo manda na dingo leka ni berni na ba kurita litiko na vital no and na ngono boru ta kiongo nonda ngono tiko ni ibaki keli na radio Fiji 1 do moiviti ke na FBC TV may nonda bulang iti ko watilala fono ibali selesi may na matambos ni bile lako ya kebo no mamada sa na Land Transport Authority sana to sarti ko na vital no en na nonda iwasi ni ngonongo ni sa bari tati ko na dava ndo dono meta ka bo ko sa bo di balaw ka ba kina na balabu ni ngone tour se soliwa me somo kina na itutongi ebevi roni soliwa nan ding me soma bondua se soma balalai na lomani $350 na singa ko solito ya tolu tiko na nan ding ndua me soma ketanga vanto nan donan roli $50 se soma bakai wase partial payment se ke bakai man nanu masaro ko ya ni sangni via soma me ko tabaka law itu tel tunga pi ko nan don ana lomanga ni $350 na singa ini sawiti $350 si sa sang teling ke indo berto na erua na ding tu ya berto tol ko sana soma saram tanga ko nan donan roli $50 wat kena vitu sabu kalima tale ko sa tanga talen kena ni woti na $350 na sing orto keta na ding tol ya sa sang ningai san ngai bamba ni sa tanga tale da ke na vitu lima ngona da be do mena soma kino ko solito bi ko na $250 na singa me somo meki na ronan rauro $50 ya ando sarna ilabule wa ni ndaba kasamtaka na ibondo indo nan dola tin kalima beknga sendon dolim $50 may nanona sang wala nga ni maro nona risiti le somo sarkino ko endo na ilabule bo telepono ngona ndaba kawale taktunga nakalalay bango yembimbi dinasar ya to sarti ko na vital no ngono boro te kongo eboibi kebaka ngai senga ni soma ngona lata ki mebaka ni sabari tratiko oibi kebaka ngule da boko lagi bondo nambasi se lutumbe kana nona ikad ni berre ni ngai bondo nambasi
O ira kede na company ni basi era sakilatik ni dondon me baru takitiko na disposable card vendrei vai onrei batalanga ni ngone kede ndrei batiki na kwenda dondon me kilatiko ni na sotalanga vira na via bonto mai senga tu vira na card se sa oti tu na ilabo na non card dondon mi tingone kina na disposable card na vengo na kede balata ke bakaya na ngandre ba pasindia me boliendo na nona mena tu bara onrei ba mena Solibu wa indua. Ken bambale nangona saranga ko nangona ya na taraki no ko na sendi. Iyo. Me sauni card. Me sauni card. Na $1 sena $5 sena $10. Seng me bondo bondo. Seng ni bondo bondo. Dona ka sa loreti ko ni na pasinte baka me so mi bondo bondo chuko vendrei vai. Me so me sulendo nan dola beka se sule $1. Menge onrei banga menge tap. Ya dala balawa. Dala balaw sartunga ya. Onre ba noni tabi nga donton me bolita ka nga ko na disposable card. Okay, sule bi pasi bi ko na ko via bondo na card. Iyo. O ko pasinti o ko na ngay tap nga. Sindonton me tap chikon reba. Yo sono ngono bonda sari reti kuni sarda katiko ba se boiwi. Iyo sarongo tati kuni bung kasar nango na pasinti sa batotolong mai sa sule nga indonan dola. Binre ba? Gitu kuno binre menge tep tak nga ni kep kanto nan tola ya na ponto ponto tik bak ni ono sa bul kawal na sente yo onre ba sang tali na suli ento na bisaw onre ba bang tak nga nono kad me tep kina salak sar pasintia sang tali na bisaw es suli ya dala sar tunga bala ya onre ba sang ni tondo mo nga me tep kwento don me bolta nga na disposable card Obi ada man iba sala bina katundu ero ni suli bir na no kandaro era borong to me kebaka maniado me boliendo na nona se somo na kadi yo viva na numinga baleta ni bunga ngona enda sando tombo beka se ninsa klasa thala sandanga inda bosa kundu beka ninta kilatunga ni mateni ngona na disposable card ya ruangan $5 $10 ken balon bale ke sasa ngana mukad baru taka chukna no musoni disposable card onre batal ngai don me chukubi ko don me klach me chukubi ko na disposable card kene karua dala bala ona kena somi chuko na bondo venreva musulia chuko donan dola venreva merau ni tepo ko mlata ke baka ona mani tomboy kana wekangu nandonan dolong ko ribat donan dol batutu batek bat kena don raw 510 sambu kamu semua sarnga naka ni tagini sana mata tatiga ni na itukutuga ya vera na kandar borong to mayana nonda iwasini ngonongo boibe ke baka sena sartunga ni daga kana misin ena lo manimbasi ada pasana gayal Tarubinaka. Arno bondo. O non rto itabi orto na tokini basi merto reida na tikinongo na misi ni medaka tiko na bengo na kede. On rei botal nga non itabi tiko merite tiko ayo. Sono ngono na sindo daga na misi ni sengani nona dalo pasindia. Sindo na dalo pasindia on rei ba ke baka sa bonda ni sa lenga na misi ni omdanga ngo banana no sono bondo nga. Blate chikubi kuna kad motep iyo kongai lenga na misini iyo sono ngona erau ni sala ko chiko na mbasi sange ndo mbak na bono sara ni geli tabi tabi akino onre bona nona misini mbak sange daka tal sa sombunga otep tak na no bondo kaya kayo elon dina tiko kaya kayo sanga sana sanga ninto na bondo somi bila wali usar na bibukan dita kito kamay bibukan dita kaya nonda ngonongo nonda ngonon ni bakikil na Radio Fiji 1 Domoiviti ke na FBC TV vikimini na kanda na ndoba to meno nanda ngonongo ke wa tiko son na bodataro na buku ni bingarabi ni matambosi ni ibelo ka kibo na mamada wa bibi na ulutang na vital no toki na nanda ngonongo na itikiting ron kay bodataro to may na nambari talibo na toluro sa iba dio nan raw ke na vitu toluro adio sa bondo me bakaniti ko na nanda bulangi na nanda iwasin ni ngonongo sana to sarti ko na vital no may na kaya ba to kay na itikiting dola kay so tabiti ko bali ba ngonongo nabadal ka engonisal may na namundo bipangangay adaba endo ba bunati ko bali mo nabadal ka engonisal nakot soni taro binaka balat ibalang kay ndo nang pula sa sinrotal linang kay vasukay may mainan pandindike orto ba tor na ofisa blator to ngando soleni bikito na madala ni orto pandindike
Elorei tiko ni lima tiko. Lima tiko na vika ko e vavuna tiko na kena tosatek tiko na patalka kene matai sai ko na vakadidi motoka vaka sivia vaka Italia patotolo. Kene karua sartunga o kenda na vakanga takachik na sala. Na urani patoka na pedestrian at fault. Ni basutiao. Zaba tong mandikir na muni pa madal do mandana dengu lekaleka ino nang na di ba kikeli and Radio Fiji 1 do moiviti kay na FBC TV ni beri nang ba kurital na vital no e nang no boro tekyongo. Nandang no tiko ni ba kikeli and Radio Fiji 1 do moiviti kay na FBC TV. Dari na maramataw ni ba kurital mandan no muni pa madal may na puno sa may dapat kina. Kangan niya tarong cuma na lenga badal kay ngun salay. Awas apareta tu kena kena matai na speeding. Kena karua tu kena pedestrian at fault. Go ken dan dapat kang tak cuma ngun tumbale tu ngun sala. Kanirara meu barita ka ni mea domingo na wili lebu tonto chuko. Oira na tumbale ngun sala. Persa paling kay non bulay. Sangge mitara basarane oira padi di motoka ba Italia. Dangerous and reckless driving. Sangkay may tarap sarani o ira fatigue era wawale ya galibabu na natong kay fatigue drivers. Ngo kaya ibitim tanga ngo orto sarga ngo lori tikuni babu tikuni lang kay ngon sala. May berto ya dona kay wambimbita ka tikuna ngo se na kena bakanga tekna ngon sala may weekend and tumbali tikungon sala. Nangon saram dangango kitu kowai sarchunga pale buena kena sinkowai tak itu nambula matai sinkowai tak nambula kena karua sang ni roko bina lau ningon sala laki vagabuni tiki na kena ya tuti korson na kena kuta ni nambula na wili lebu tondo tiko beira ko erbalenga itu ko oira na nontangasi oira rasa sibi tiko nambak ni bulan na 5.10 Ime lore na narto banding na obisa lore tiko ni uira sar na lalai menambak ni bulan na ono kina walu ki ira sar ni tambangasi go ira ko rasa mai kutena non rembula na tole ngun sala binaka na wali usar na ibang madal aboy bin na kuna tako sa Italia iya ngore ndo na kakito sambo sang-sanga saranga mekito tobole mekito rete sonong ni sala merau ni baklili tekina na kena wakanga takitu ngapa Italia nangun sala bunga nangona onre wenge garanga na bono me tosukina se me wawa belatan esang tuni ko takitu na kena nalau ningun sala na bitolo ningun sala kita ngango se chukit lo ni tauni se chukit na tunta kuni tauni sa tutu batas sartunga na kaya tu kina Ebung kana ngona ningin to ya bang kona padal ka ngem bilitek ti kon reba ka ketong ngem mere te kito ni bato kito kinda na pedestrian at fault en na dala sartunga ko etumbali tingun sala gebung kana ngona sanda bilita katunga nan reba senganin reba pa malu sana ngona sambali sartal nga biken na tumbali tingun sala Pinaka na wali usar na ibang madal bombo tenindo na wekanda sa riwawatiku nonda ngona ni vital no nontango na baki kili ni sambulo binaka doang na otak bona kena banyak kali pina siang minggu itu main disposal na fondo dengan in stage nunggu na pinamindo so man disposal card pinami pangatakan na disposal card ket may voting kalima na sende sa sinivea dobi kena total stage varandakan ang roturay na tambanyalti doon na tamani sende lebu sa lakotu na vodafone taxi riti aginum sambu tukul talalo ni bono pleno dito rin tinanong pamala pinikaruan na totoo ni sa lang may na 3 kalimang doang alas 3 70 cents
o tiang kay siyang ni pangaritakan taga mara estudiangan ng dito. Ito tuwando ng road ng basawulan daw. Okay lang, sa tao tumban ito nga, kaya nalirundang nga yung to dilya. Balat, tama ka sa mata ka. Doon nga, sumuno na bundo-bundo na bitsong presidente. Kendo ng talakagal. Galayel no natikita, meron ko na LTA. Tawban ito to nga. Asari wala. Nawalip. Naka nawali usar na abota tarutong mai abang bote ni ndotale na wekanda sawa watiko ni sambula nondango na tiko ni vakikeli Ni bula binaka. iya ni mbula Bisa taruh dia tarang mabe kana maramangui. Matai. Wana tikite. Quando lo come basi. Sono ba tikite ni basi ko plane sartunga nothing. Sindora maketun duro mela ko na benen. Lang ba na macuma na tikya na ay labo tikite tikite. May bondo kena balance. Karena ada juga dereva, ada dereva, gaya telepon rest of my call. Nitorio chico, mai nataro adona tarra. Kere karua. Sonan reva da tuna ni wa. Me solia na tikita na labong na kad. We ko pas dia. Get to tell me you just sit down. Go sare da kali ba uti sare na to bol ni bola na tadirua. Kelabra ti na boso de tadirua. Aule wa pa ta ba sa ke truma kana bo tadirua. Sangai mata ni mi tamato ko report ta kami ndor ka bangor. Kitu sa tu nikla. Salem sara reba go. E tu vera rakadam damo. Pendor mesule be pas dia. Gaisianga. Torong pas dia iloma. Torong reba. Tep nga dor bete faru dor kadam dam. Tep nga badu amarai. Karo tal tam talo macam ka. Kila talon dolat age kronon tep. Ta mesa dur mesa metep kira barua. Obe taro tinga ulang itu kai gori. Ertu kila chura kambos ni siapa. Kere lewu. naka nawali usar na abota tarutong mai nondango nongo Naka me bakanga wasawarita koti tambo ba lawa venre ba me tepta kanda na card. Oko no ni tabi ngoko me bolita kana disposable card. Na ilabo nga robi solita ka na isaw ni disposable card. Kona ronan dola sa $5 tambo ba lawa. Ya bakanga sa kila ni ba edora ya onreba. Sa tuku sarangayani merau ni solibin reba indona notisi. Mlata oko sa kilato ko ni tambo bala na kata kabatu kaya kene karua na kango ko tektel tunga membelet na misini membelet na sona receipt nindo kakambo iyo sa sang nilo rebinaka sa eso sa blank sartunga isindo na kay embasi ketukina era ni babu niti ko na kena liang ketu na misini maroroy na tikini pepangori ke manisindo na kay bala itiko kina iko maroroy tambaka se daba ngai ko takaba baleta ya nomu wakati ko mena na rauni ko na kau sama ni mbita takendo na nomu kundu sa daba mekeni bandinan tiko ya ko ni birta kalevi aya menan bandin tiko na usutiaw ang total man na bingo lagalak limberi na ba kurita litiko na ngono baru taki nondango na ni ba kikeli and Radio Fiji 1 Domoiviti kay na FBC TV. Nondango nito ni ba kikeli and Radio Fiji 1 Domoiviti kay na FBC TV nonda bulang itiko o watilala fonu ibali silesi may na matambos ni Velo Aki Ebono Mamad. Di ba kurital mador mo di ba malal? Nak me bakanga wasawari taktiko na bakanga ya tarutal tingo moko membaleta kone mateni taro taru tingo moko membaleta na visau ni raboli bakang takana disposable card sa ngali voto ke vida na sende ni nasa misana voto ke vida na sende na
vakanga wasa varita kana mateni ngono saranga wasange wasa kina na sa solitu mena kad menda vakanga taka na kad damu nio na somno vondo na votinga no mo bisa ona vakanga taka tale na disposable kad ko me kasaranga nilenga kasaranga nilenga sa sota basaranga sa sang talindo na daptal sa votu biko sa o tep mbeka sa sangana balance bona no muka iyo sa oti sange volendo na disposable card ya sakila tinga ni nomvondo mondo sanga ni na vauti ke vakang teket kina na card na voti ko kina so na sende ona no kubasala nga kenda va entonto sa non dei tai bisaranga mo reide tiko ni tawa tiko na no muka de na vengo na kede ke sanga ni bina kata mo valusia na no sende sa manitina sensar setin kelima sende metawa nga na card nimber nga na misi ni satu awu kitung na nanda pe tahun lalai sa sang kina na ulum pale mo tawana tikuna no mo kadena vengo na ket binaka wambote ni ndotale na kanda sa wawatiku ani sambulo binaka iya rombulo binaka endo nungu bakatataro na marama bulangi na yakabindikwa bakata mando kimamina sangara bitonga na welfare kimambang na yanda kimamisanda utopa bitonga na vibula Pagkatapos ke bulang ko ulit top up sa beribang tagitun ko bondo. Una top up ito nga bula se seng. Nabasang bulan to alang ko kaya solito ko bikim niye. Iya. Nabi bulay. Iya. Nabasang bulan to lay ako kaya nalakot nga nanomni kade. Iyo. Nawakang nakiliw ni kaya na solito ko bikim niye nakan ko moni ba kaya ngataka. Oy. Moni ba kaya ngataka chuk nakan. Namatin tu sa bibaro tekting mekin balatan ni na wati ngayon na bulan ni nangol tel manili top up san total menabasang bulan dola. Ni ba kaya ngataka nakad ken karuanga ke bakasanom ni yemenom ni nga. Ni kotal ni ba kaya ngataka en total wirna len matubale balataya sana bawo di talikina na lawa. Oy. Usana numati konde senilibu nungu vila kaya usa manduatan nilay top up. Sianga. Tu sarto labi ka nantonton kang inaka. Inaka pinawali usar na ndobot ko menon nungu o wambote ni kaito na maramaya kaya baka eroni top up. Iya na pasang bulan to la na lako nga may na Kosile na matintu. Iyo, kosile na matintu Kaya baka sama niyo ito ko aroni. Satu kono ko ni sa mando atik na top up ni seboti ko sono na sende. Bo selala ni ngona nga sa tapakina ni watinto na pula top up tali. Binaka pinawali usar na ibang madal. Nimbula. Iya nimbula binaka. Iya. Ndonga na taro. Wala na motokan na taxi LH ko sanga chiguna kya na mita ke na taxi ngalani motoka ela bana mdo reiki na LH Mai ni po madal na rongo ndi chiko na LT Wate kena LH ko sabar tak tu mena kan ko chuke da kena taxi ko ngai ai solit ki ko na bi bandon me sati ko ngana taman Erving Karabikina tambu be ko ba LH ko me mbitan na mita ena nona lomani nona motoka dala tel nga balawa Benaka ngun salada baru ni muri ke pakai sotabi me baka kito santo tu kono bawa sama nio sare danga o tambaka na mindo na kene bandindina nio mbito me vikito na mukunru me salmuri tu me na bandindina na gaira ni bikin berto na tamba na karton garaba erto na gaira ni na muria na mbito nga bisulta nga bona kento kina notis Benaka pembuat ni lebih itu kenapa taruh na nontongo ni sambil binaka nontongo ni baki keli Ya bula. Iya, nimbula. Tuna taro. Mai. Ayaw do nungu kanto papuchigo verso na sulasi ako na basa ulam tolan to na hula. Iya do na singa mo basi mayer to ika to sa LT ngon sala. To ba sumbre so nangone. Aw ga tukuna no lay bukira to mo takabaki na no wondo. Kato ga tukuna siya nga na lewa ni matintu. Sa sile bebe na matinitu na ila asa nungu sa lewa. Dapat saya anak nunggu nunggu betul juga nih ngor, tuh kayak tuh bango, batau bebu gertu nangonnya, gertu tuh nanggo darah nuna bebu setelegi na, atuh bebu tuh, nah mau bebu sih, nah baca sila bebu makin itu ya, usah lewat nunggu lawo, nunggu dia usah lewat lagi,
Tuniverto na na mo ka po nga ni Silway. Wala na kana sana. Penaka na kango na pasangul nandola soliti ngori bekem ni na bebu ngori na bebu kini matentu bekem ni na nona bebu kina matentu bekem ni nona tiko nga na matentu yang na nanumi kemni na itamagas ko soliti ko kina na bebu ke o ira ketana ira talanga ngone ke karangone politiko etiko talanga be na nona kad kandondo numero bakanga taka bebu kitalanga ni matentu ke baka ni na vai dore me baka ngarto satu kuna beles-les ya sa tala balawa au otorati kana saningol ting mikinom ni bebu ke yo nalaw satu dondo nga memori Naka wambote ni ndotal na wekanda sa wawatiko nandangona ni baki keli ananda kutale na wekando ya nandangona ni baki keli na Radio Fiji 1 kina FBC TV nimbula O dongan na romlela kan ko walude. mai Belacingan boni nila mo quando watching na disposto a kasi siya mo binakachi ko no to lang do kan ko quando na boni sende quando ya watching ya 50 cents 60 cents to sibe na ilabo ya Naka mai kene karwa quando do talen lakad ko elo chimingori do lakad romon lakad romon boleh chigi na taxi tel nga eron banget teng na taxi fa ni tarong talam teman no muni batatar na boni sende quando wochi go in lakad na disposal kade wochi go 60 cent 70 cent 50 cent Dindo mo tar tu so na linwon lo ela ko na boni sende mo ko sa sinwanga tingtal. Kene kronitaro? Kronitaro kon la kan romon don la kan romon ciktel nga be kima na ngongo boleh tal sini na taxi fare ni ba tingtal na taxi. Naka pinawali besar na batatar to kami nonong Andiri pinaka benando talaman na dingul kala kanimber ni nagay sumiti ko na abo tataro kang ulit kumay abuan na wekando ya. Nandang ulit ko ni Baki Kelly na Radio Fiji 1 Domoiviti kay na FBC TV na iwati-wati ni waswasi ni Nanda Abitang no. Tau? Na kawakanga sa tarutung mena wakandaru ya kena matengan kena bakanga takina kan rom awas aparita kotiliu na kan go erani bakanga taktal ngo irana ngase ya ngo ba to kaituk na non subsidized card esol tel tinga bir ngoni buli ke bakanga takana ngoni buli enam so mga ko na bi mama ni bondo ningase ke bakanga takai ndo ngase en straight tinga bi ko na bondo ngani ngase bakang taki nga nambasi. Esini bakang taki tali na teksi siya nando tali na pono bondo nga nambasi. Naka, ni tagi ni sana matatikan ni na itukutuwa ya. Sambul binaka, nondang ono ni Baki Kelly. Nimbula binaka. Iya, nimbula. Nimbula binaka talangan na lang na ulang ito kay. Nimbula binaka. Iyo, ni ba matatatak mo na may nalong ulang ito kay na mataanak ko. Palitesona nga una enda usoli na kal dibeta na taxi driver ya sa sini ko mana kadia ni baka nga ni isa politiko bus and taxi kani karuan taro na wanga labat ko mundo na numa tambal ni vela kwaki no mala baleta na bondo kima minangasi wanga kwa nga na kai runa taro vetoronga kenelebu Naka, pinawali besar na batatar mai nandang ono ni Baki Kelly ni Sambul binaka mai na batatar Usa krea ba namara manguri me pola na nung bitu. Bayo nga matentaran me para sa disposukan sa akin ka gong koren petar mela. Me na voni sende ko voti ko na disposukan. Beto kemen go kemen tikai ni uli bonwa. Kemen na vangatang disposukan.
Ate sanga na buno ri tali kina na ni mami kadi bondon kima mo kem sando ke tuna kadi bondon kalam daw at sono na kima pangatakan disposal kan that 50 cents where's going utam tiken go me bola ko na no ni bola ananda bitin do bolwale si me kauta kina no to taban department kauti ki ve na sedengo takarin tamate tarumaya me labi na sota le bo roti me ve se bi na to watan ne mami bakala takun da biti ke me somo tunga me na tabo me ke me ronga me saka tunga ona tok de saka tungo ronga je biti ke buru na wale Naka na wale usar na bota taruto me no nondango nongo naka naka waindi na ya tiko na vuno kautiki na ke baka indo na kunru sa tiko na vuno indo me kaukina me ba matataka o kito na tambani bila ka ke vuno mamada sangani nito na card kito sangani ngaraba na card ngo ngaraba tiko Vodafone ana vuna sando basala tektikina ke indo na kamemba leta na nomo bina kata mele refund takina nomo sende se ali na nomo card ni ngoli virtu Vodafone ke tiko indo na kunru memba leta na mbasi se on revenue mbasi na kambani ya ngoli virtu na Ministry of Communication o kito ni tu itai na kena bakalawa taki memori kone tubu sa tunggo wang ngertinga na law iyo ke baka tiko osaba kang taka tiko no disposable card de botiki na sende belata na kena baru taki na card kita ko enon to tiko Vodafone orto sa soliti virtu merto ngaraba ken bambal ke indo na nomo sende botiko meka unga virtu ede tu virtu tala kena misin orto tal ngarto baru tak na refund orto tal nga kep kaya lina card o saya le nomo card kena ngon totolo ngol virtu merto le block tak tu na ninga indo tal nomo card na sende nga ko botikin erto na mbita tal mai vina card Naka na wale usar na ipo madala nuita kini sana matatatika ni na itu ya wekimini na wekanda rere ni kawaiti ko na we na buku ni iba tataro oni sarere sotabati ko sona lenga ena ngunungo boy na bingarabi ni matambosi ni belo ka kipo na mamada pinakawat soni bunga tiko na itubutubo sa tiko anak na sangay nga me nanito tamba na ngarawa tiko na nanon dawa kila katek na linvono nanon danggangaro ni ngoni sala weekend na tutumbali ngoni sala we ira rabon tiko na motoka pambimbital nga we ira ranrewa me bakanin tas sala ko turu tiko ni na waktu ke tu nangona wasos ni ambaki sa barula ko turu men kono Oktoba November lihat opsanan Desember total tu ngana itu ni tu membeleta na kena bayadoriti ko sona be wakil kata ki sona program satu merau ni na ngarabiti ko kina na nanta wakil kata na lina no me baka na bula satu ko mata na bula Oktoba ni tu ko na kena baru tekiti ko sona bika me wakil kata kina na lina no pambimbi kena na bakang tang ngon sal kitu batoka na pedestrian awareness month na bula Oktoba sangitu na bula November roni tu lep sa tikina na kena bayador tikna rabana nume irna wekandera sa may lenga engon sala nando tal tunga kina nito singa ni road safety awareness day vivi tal tunga ngo na we kena nando sarap na ritual alo na vida na nito tukutuko engoli chumekin membaleta tal nga na kena sangaiti ko menda pa kilkata kena bimbini mbula menda kawaiti ko na bimbini mbula balata indua nga kaya kasama ni nakautani sang rotal na bakisusumitaki bunga nango na inda bakang takot na ngon sala weekend dan ributi ko enda sangat tiko ni pakasam takot tiko ni bika enda bayator ena raw ni leki baka muna nono nayali nono bula indu sa nayali sarang nono bula ko enda ngayon ributi ko sa kambing bitikina nebi ngone kaya de bayator tikina na nito program menda kawai mbata na bika kaya de takitingo takitingo raw ni binaka kina nanonda mbula na bisinga sa murmay na wali usar na bibandi tikitiko ena nonda ngonongo bombo tinindo tale na wekanda rewi wawa toka na moni tale boni ni sambula binaka Yo boleh binaka tale nga ko wangiri ni luya kumbelata na yung bondo kad kay tuko na may namara mangori ni batya na bi mu ni matini tu pataya na lawa sa chiko na lawa ngori na lawa ni matini tu o getaro chiko leo patana no ko avi kira to na ngonya babataro ko leo ibe na ndondo do korto ambule na matini tu to ko na lawa sana lawa balata na biru ko tele fleva indua
Yo terus vina lau vina tuntun. Wana maramanggur. Vinaka na wali besar na buat taruh tong main nonda iwas ni ngonungko memang dapat tongan na vital no na itu di bibang tita ki ra ndo buat tong main nonda ngonungko pon bibi ni vital no tu kan kaya baleta na i tikiting bagakin na buku ni na mendosa tubuh tiko na matambosi ni belo kaki pun mamat ninda ba nama tu ni kin marau songo ni marau en liu besar tu na bito sak enda sangat ali tu ngame pagalilita kina padal kaya ngoni sal si wibi Don tu tak. Okela ni tukutunga nangan repa mi ona biwana no mikina na kami ko membalet ti kente sar na bakang tanga tikuna kad nong kita tahu nga mo nanu mo reta tikuna no mukad me tau tikuna bingo na kede kene karua bi kente sar enda bakang tanga tikuna non subsidized kad se na kad kue soli tikuna matintu kabala bakela tak tikuna matintu okela tunggor na nona bibu kena matintu bikimni me bakang taki bandundono menta muria ngana lawan nandonan raulim sabul nandol na ito tongi sol tu sari labulebu me rau ni me kako ni ndana bau dikina sa ngoni salangana rau ni ndana takaba mentana talera rau nga tawan tikuna no mukade na bengo na kete weekend na itumbu-tumbu pambimbi weekend na itumbu-tumbu la tero na lu bendara unganango na nando yalinga na nondakad merba sala tekitiko reidi tiko na bengo na kede me tiko birna nonda birna nondakad blat me kako ni atana ka wakaya wasetuk me na wekangwe me lebang ataka toko na nondakad me somikina non rebonto-bonto erani leba buna talikina me bodi teloko na lawa me somutel tu nonton rolim sabulu kene karuanga ninda baba tika ni na ngona oso ngona ni vito seaki lebsar na vito seaki na nonton gangaro ni ngai ngoni sala nio ngoli tiko tombali tiko ngoni sala osa nong kita tahu mesa ka ko saran da bakang tak tiko nonta taliboni senta weli tiko na vital no mendayan tiko na bengon kesar so tombali tiko so pasintio so onreibo tiko na no lori mendayan ren robak tiko balate bung kana ngona na badal kali atu sartunga na libni nonta ba weli tunga bina wali besar na ibo madala inda bobit bina tiko waliabu bi watilala fonu ibole silisi mai na matam bosi ni belo kaki bona mamala mai nanda bulang itu kana ngono baru taki nanda ngono tiko ni baki kile na radio Fiji 1 do moibiti kina FBC TV bina wali besar na muningo na maramatau ni na surita litu kana ndona ngona kaya baka na maniti ko na ngona ngalala muni na mai bulang itali kina na ngono baru tiki ngko sana dabakin na nonda iwasi ni ngonongo ni kalungat sakatiko